Abantu bagira ngo bashaziremo gukoresha ukorweki ahabo kugira ngo bamare imyezi 3 batarukushashurwa sente zabo. Talabaniza umuhanda wakwita kandi nkaita ababoda tutabaniza muno wakuwa twatwara abakastoma twatwara bitunosanga nduburo kubarabya mazire myezi 3 tutarukureba nangwa neki na 10 ubwiro butumazira hano bwire bwinji abakaza batubanje nibo binji abakaza bo kureba binji bona amaduka gawe tugomize rent ketere nduru mubebembezi bona hakaso wa district ma RDC ma meya bakalema kutuyamba. Abantu bagira ngo batwire babanja sente kungango buri muntu we no barukwicara bamugambira ibizo byabo amato agatame biti nubagumiza mu bashobora n'abatwire babahereza ibyo kurya bemerize ahabo kugira ngo tubakashashurwaga Injini ya kali sente abachona bakaraye bagulira bagaba sente hakasi irukuro kwa sente zeyi ebitu byona biriya bisobiri tuco twashwa mukore abanja ni batubaka abonzo abakubanza okuda abakora nyomba tumbere byo bali sasa emyezi 3 inkubabanza kandi babanzo sente nyingi akaduka bakaliri omudara bagulire nimbabanza milioni 2 nekichweka takone nekikumana. Government omwaka guhwire ekapatana saba China Railway 18 Company okora hango tuzawusimido mu rubuga rwa Fort Potro kungaba nabo bakijo mu rumo baguhereza ba Global 21st Engineering Company. Impatanege kabero mu gukora hango tuzurimo rwamirane kuzakabondire water supply hamwe na mugoma kahunga bunyonyi. Umukwezi kwa kashatu mwaka ogu omurukiko rw'abakuru ba Fort Potro bagizireho na contract ogu aba bakore ko butashemererwa ahabo kugira ngo umurimo guri no gukorwa umuringo gw'akashobo tugerezeho kugambana contract hanshongeji konka byabe byabusha ahabo kugira ngo amasomo nge gabere gataro kurabamo gasha kwa Jonan Tusingwire.